Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ka Meghalaya Commercial Truck Drivers and Owners Association kalarai ban beteng biang ya ka jiaki tat hadu baka sorkar ka pelat ya ki nongyalam basyakyam ha ka miet santarik unai biang arjarapsan. Kani karai kawan wat hapreng ka jingkot ya karan ka sorkar ha ka jingpenya de usembut menteri rangba uba khmi ya ka tanap transport uba singau balang dhar ha ka jiadon lang ki deputy commissioner but superintendent of police Jonga East but West Jaintia Hills. Haba penbana ya kani garai utkot ka MCTODA uba lumlang maunai ulaong ba watla ka sorkar kala kular ban simkhya halor ki matjing dawa ka association kentho ban pelat ya kidkhot ka MCTODA kampala ban simrai AA halor ka jeki uba lumlang ulaong ba ya karai ka bakhadu on simhya din bala pelat ya ki nongyalam kentho u president ka MCTODA namar tang para dkhot kimla ban simya karai. Nabi ngimi baik kawai kesur nang ne ngimi baik kawai kesur bangin baik keren kembali mas nyalang hari bari i transport mister beri kmi ya ka surok bad ya kit keba dan kalian kesungi lakhot ini bangin wan ban ya keduk rei ka jing ya keduk kejungi yang tai bad kejungi keren kejungi kalalam keba lajrong na kalian jungi ro ila ai ka assurance bangin le tabala ban pelat ya kita khot gijungi lembah ki kendon kumba kilabu lane kumki nogi lat kilenti ban kalian government kan play ban la ban pelat yai dan kalian gijungi la ai hero ya gajing kula rengi ba insalum insalang lang hadien bau presiden dengi ula light na po ka jakaset ngane lalat nak jaga basabat basakem tengin saya penbaik bagi factory semen dan kalian gajongi pat nila simbai ya kata kerai bat ilawan ro ang memor keneng dan ilawan ang memor keneng ila pensai paiba andrei paiba yang ba nginang ya be strike namar ba pin ong tang yangi ki ba dan tang kendiat hang ne namar ki babun ki paiba gajongi gidang dan ki ba saya jengai mo ki ba alik pai mene mesni namar kadai kesni Tadi yang lasala di sini sejan namar gidan balong niam nagajong kaniam dikila be yagi kami yang kamsam diki nimla araban simi kanong norai yo araban ya perkhat ban ya keren kabenta kabanda iba nakaliang kajungi ila kapat yang government ba kin pelat no ya kidkhot kijungi besakem nadu presiden da Jaintia bat kidkhot kijungi te nakaliang kijungi kila ong yangi ba ngap call off no ya ka strike min sa perkhat pat sedien rei nakaliang kajungi nilai penbaik bat nilai keren untai banwan re habang poi pat mangila simpat yang benta bang yang mungkin pensngop bat pensngo ya kasur jok pai ba ang ne mar keneng undang ila poi ne mar keneng sekarang ban ya keren bat ki katu kan ne ke re pai ba ki bayadan re bun ki bamyadan kila ele chieng namar la sai kala de ki Saturday bala sisni kelas day Sunday kila le jot chieng bat hadin kata tena kalian kejongi ni ya perkhat ban imla syo ban rai tang mangi mar undan syo ki nongelam kalian jongi ki nongelam mila syo ya perkhat ban ya up baik hado ba lasngi monde ba indalai presiden ban ni saya perkhat ban ya kene berta ba sim ya kano karai mar kalian jongi ni dai tang di khot imla ban sim ya kano karai mar koi benda mar kane hingga MC Tuda kadai baik ke ba gijulung paiba hi gijuan paiba ndrei ladangi bakla nang ne kumot ki paiba yang kila ban keren lane kila ban kena lai hujat dan kalian gejungi ni kwa bangin ya kana kono lenti ke bakla ba ni kerpat ro gi dekat ki badan ne be yasong ang ne bangin ni burom ya ka ke ba ni ngilada be keren tai ba ada isong bangin nyat be strike bro nyat da lenti ba jai
inam dan kano kalenti ka ba in pentobria lan in dan pensneu ban in kerpat ro ya government kat kabala kabor ka jong government kadai banele ban pelai no sua ni kom ya ki hot ki jongi kinong ilam ki jongi nang ba kanam don kano ka jingthut bat ka jingyat bet kanam don kano ka jingthut ka inti sengkian nang ba ki kali ki kamai pangila banyalit la banilit biang dan nakaliang gejungi ro ada yang bai lawan presiden ila ban sim ya karai dari nakaliang gejungi kinong ilam bat ki di dekat ki ya sendran lang aka im situ dah ngimla ban sim ya kano karai ta ngila go be ya kasrat ado kasibaa. If you're having a good time, say, oh yeah!